Kublai jan mit ipi waro ki pralok ki wasnyau suk wo up ye ki kubor wa pala hau new channel ki kubor wa pala ki wa kwa open snyau chapi ne ki jan mit wada uwi upru da klat u ne ni nasla kandau partai hei por wa yo thi apo gari te ton sedang i chaki kubor uwi ubru wada tip pertuit kam u shempang thank you uwa so pausans nem irta uwana kachnong pahambe riboy district da klat no uneni nasla khandau parthai hei por wadang bang thia u hapo kari ite ijia da jia inin imed halebai market kawa hajan ka jewa wedge restaurant katkam ki khubor wada yo da pentip wa uti ubruto uwadang wan bam khawai nin kasngi chirup wa ki para waya taxi kamai hamau phlang hei por kam wasan ruwaje ijan met weimen da poi hanong po uti upru da yaklat uwa kiti ki pralok yong o ki waya wan bam khawai lang chirup wa o we da yo cho cho ye ga youtube na ki wa hayung hasem yong o wa hei por kam wanya waje uti ubru dang phone haro u chayung hei wa ki wa hayung hasem yong o le dang pha the jor ki o wei hade nei te mem de u yo phone ki o wei ki le mtip de ki chaiwan mu tangwan ni ka step hei por wa ki wachong dukan hakate ka lebai market da yo ki yakate ka taxi wa ubru wa thia da panman yaki wo suba wa to ubru wa da yap kamte da pentip cha ki wakre chnong yo pat yo sli ye ite waro wei hadin wa da pat da sli ba da chem wa da to sakhiat ubru wa da yap wa hapo kate ka taxi nei liang ki bor pulit kanong po police station da wan chim kti ki ite imet yap yong ute ubru wei da ra cha civil hospital nong po khnang wa yo le ye wa kam kat kam ki kandon yong ka ai tangwa nei liang ki wa hayung hasem yong o da karpat ki wo palai ye ite imet yap nei le postmortem kamte hadin wa da deb wo le ye wa kam de ikti no ye ite imet yap yong ute ubru cha ki wa hayung hasem yong o te du kini don hi ki khubor ki wakwa open snyau chapi yi khubor da poi chwa kut kublai ye phi waro snyau ba ye subscribe your new channel khanang wa yo pting cho cho phi yo yi khubor wa tami kublai chipon